жүрілі тегілер комитет отауы не отчат видео тартып отчат мынаке нарат енді бұл печенье беріп отыр теге көрдіңдер атайын бұларға сатады да печенье мына көрдіңіз олар уже бөлініп алып тұр ей давай депші не берейін мен де естіген жоқпын мен деген немен туризмде туралы мынаке мына еліктер көрдіңдер қараңдаршы жоқ менде ештеңе теге иностранецтер бірінші жолы көріп тенеке комитет алып көрдіңдер видео тартышып чтобы они не бодались, сүзіп салғанға кесіп қойып қойды. Ой, охайо дегенде. Түсінеді, японша түсінеді бұлар. Сайыс оған естіп атқан пионер лагерде жүріп. Балаларменен походқа шығып, тоғыларға шығып көрскейді. Бұлар жақсы, теге обенто бокстер бар. О, рогатый. Вот живой, а вот памятник, видите, да? Мать олениха. Касуга тайшады. ЮНЕСКО списагына киргизилген. Ой. Видите, да? Ой, как дети радуются, да? Вчера отчет полда. Көрдіңдер? А вот папа олень дегенде сейчас покажу. Вот он. Здесь надо руки, левую руку помыть, правую руку помыть. Омовение. Вот. Здесь фонари. Там фонари. Так, продолжаю дегендей. Японецтер жоқ, но туристтерді көргөсөй мынаки. Туристтер момент. Светке түшөт көрдүңүз. Мороженое жеп атса, нападать этет, тамак жеп аткан кишилерге. Болбойт, тамак бербеш керек. Мына эликтер, кара. Оңдоп кой дейт жагын. Сұрап атат, тамақ берді. Мороженое берді атат деге. Как раз ты клен еще күні ұстайлек, қызар әлек та. А мұнда жүні көйме түші олады. Бұл автобусный парковка бит бар, жөө баспай. Автобусмен келет па, бияқта мороженое бар екен, мәке, мороженое. Информационный центр.
Iya, карагылачы эми коюн бактарды жылтыратып койгон ийет эле. Жалтырайт эле. Сапсан бал. Мороженое. Мороженое. Сувенирлер, еликтердин сувенирлери. Мурунку карачы красивый болчу, фитнестий. Азыркылар карамакка чыгып эле карасаңар, фитнестийлер көрүнбөйт. Ким айтат муну фитнестий деп карасаң? Каягы фитнестий бунун? Ой. Атың ким? Я. Кырып койгон, шлифовать этип. Кишилер сүзбөсүн деп. Мынакей туристтер. Не көп туристтерге. Кайсы жерде элик менен киши, природа биригип турат дейм да. Бизде эликти тоого чыгып, аламаштын чоколоруна чыгып, араң табып анан атыш керек. А булар болсо мына спокойно турушат бул жерде. Көрдүңөрбү? Спокойно турушат, карачы. Жиниң келген жок, кечирип кой. Тийбей кармаба дейт. Обменка да бар экен биякта. Любой акчаны эң көп коебуз дейт. Бияк чын экен. Бияк туалет турбайбы? Тиме бер деп атат, көрдүңөрбү? Тамак бер деп атат. Ой, берчи дейт. Ой, бербейсиңби дейт. Ценясы 200 йен экен. Но красивый жүрөт жакта тиги. Настоящий болчу, мынакей. Настоящий элик мынакей музейлеринен. Көрдүңөрбү? Ой, мынакей. Өлө сонтун карачы тиги. Мен ушуну ат башынын арында муну иштеп таап атып жеш керек. Мынакей 200 йен саат экен. Печеньялар. Анан бул туристтер да бассаң. Энкесин деп көрүн, энкеси берип атат. Энкеси бербейм дейт. Көрдүңбү? Давай. Түшүп калды. Ай, кызык да, Ладно, башка жерлерин тарталы. Бул дейт шөлү. Байкиңер силерге природаны эле көргөзөйүн. Тиги нарындагы эжелерим, туугандарым айтканда, ой, Сапарбек тиги природаны көбүрөөк тартчы депчи, животный мир деп. Мынакей. Природа, животный мир деп. Шыпырып атат жакта. Башка туристтер көбүрөөк келсин деп. Бактарды көрдүңөр, кыйып салбайт. До конца өстүрүшөт монтип. Эне жүйүнүп атат, тияк туруп алып карасаң. Ошон үчүн жашатты бу. Көрдүңөр? Да. Нет, бар, тартып атат. Давай, тартып. Конечно, атайын келсиңер.